Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan Maha Pengasih, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Rut 4. Ajarilah kami ya Bapa agar kami mengerti firman-Mu, dan tuntunlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rut ras Boas erjabu, ingan runggu ibas kuta biasana deher kerabangan. Maka laus Boas kuje kundul, tupung si mentah si biak senina Elimelek ndube. Idilo Boas nina, mari kundul ijenda senina. Rah ia maka ras ia kundul. Kenca bage ipepulung Boas 10 kalak nari pertua-pertua kuta Enggo kenca ia kundul krina nina Boas mansi biak senina nandai. Kite ken Naomi enggo mulih i tanah Moab nari. Idaya kena Atena tanah seninanta Elimelek ndube. Karena si enda kuakap enggo yang kandu. Adi bage atendu tukurlah genduari. Gelah krina kalak si pulung enda banci jadi saksi. Sabab leben kap lid hakndu nukur tanah asa aku. Tapi adila atendu bage katakanlah. Nina si biak senina Elimelek ndai. Banci aku nukursa, nina Boas, merandal adi bage, tapi adi itu kundu juma ibas si Naomi nari, maka si Rut beru Moab si enggombalu pe harus ikut man bandu. Alu bage juma tetap ibas keluarga si enggomate ndube. Nina senina nandai ngaloi, adi bage nakin kepe, ula gia aku si nukursa. Sabab bicara kutukur pekari, labo banci kubahan jadi tading-tadingan man anakku. Kamlah nukursa, akulah padah. Tupung paksa si enai, adilit kalak si erdaya entah nukarkan barang i Israel, biasana si erdaya nantangi sepatuna jenari ibre kena mansin nukur. Alu bage icidahkan mansin terem maka barang dai enggo esah idayakan tah itukarkan. Dage tupung ikatakan kalak ndai man Boas, kamlah nukursa, itang tangi kalak ndai sepatuna jenari ibre kena man Boas. Maka nina Boas man pertua-pertua ras krina kalak si deban sinije. Kam kap krina sendah jadi saksina, maka enggo kutukur ibas Naomi nari krina si kerajangan Elimelek, Kilion ras Mahlon, tambah si Rut beru Moab, ndehara si Mahlon dube, jadi ndeharangku. Alu bagenda maka erta kalak singgo maten dube, bagepe gelarna ula masap i tengah-tengah bangsa ras kutana nari. Kam krina saksina sendah, nina pertua-pertua ras kalak si deban, si ije. Kam jadi saksina. Tuhanlah si mahansa makan deharandu bagi Rahel ras Lea si mupuskan entrem anak man Jakub. Ertuah bayaklah kam ibas terpuk Eprata janah terberita i Betlehem. Tuhanlah si mahansa maka keluargandu arah anak-anak. Sini pupus diberu bali ras keluarga Peres. Anak sini pupus Juda ras Tamar. Boas ras kesusurena, maka ibuat si Boas merut jadi deharana. Erjabu ia, erkite-kitekan pemasu-masun Tuhan mehuli kula si Rut, jenari ipupusna skala anak dilaki. Erdandankan si Nina, diberu man si Naomi. Pujilah Tuhan sabab enggo tubuh kempunduh si jadi penampat man bandu. Terberitalah ia i tengah-tengah kala Israel. Kelengkel ate permendu man bandu, janah enggo lebihan perbahanan naman bandu asangkan pitu anak dilaki. Janah genduari kencakam enggo metua tubuh kempundu arah ia si merekan kegeluhan simbaru ras ketenangan man bandu. Ibuat si Naomi anak iang kipna dengan ipekena kenana. Diberu si sadakuta ras Naomi mahan gelar anak ndai Obed. Nina sapi-sapi ia, skala anak dilaki enggo tubuh man Naomi. Si Obed mo bapa Isai, janah Isai mo bapa si Daud. Enda mo trombo keluarga Peres sah Daud. Peres, Hesron, Ram, Abinadab, Nahson, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.